Kinong yalam kasang Voice of the People's Party VPP berkentup ya unong aiktian baru MLA uba Bright Starwell Marbanyang haka arpun rau trek ujeliau arhajar arpun riau. Kilekendo iu menteri ketenat puli putih kejelau balak men remboi ban pensngo holor kejeng kebla anmi nakadau kejeng telot ketenat puli putih ya kejela kamtam kejeng persang kesorkar ban pendu ono ya ke deficit grant in aid system. Kebelerap shibu ni puli putih kita no kendong badiki kena kibaduk. Habagran bagilat patai kubor uba Bright Starwell Marbanyang ulah kedau halor ke jingsio ke UGC ya ke scale of pay kebelah sedang naduk senam syajar kendai sepanjang pusan. Neri menta lakang ya kino hikai tradisionong di babiang pura kat kungki kendon ke UGC ban yo ekene ketulop wala gilat trei kijuk kikam ban kiwe kino hikai. Keseng ke penderam jor ekene ke jing peneper kam tam bahagi senam balalet dru bon kino hikai benabar kejelak yo pediang pura ekene ke jing mentoy. Ban menta balabon kino hikai tradisionong ke sorkar ketemu ban kang no ekene. Nalor kani kinong yalam kilapan pauru olo kejeng kayo kakot bagino hikai kia kendo nakadau kejeng slam ban siu ya ke Dianas allowance ke DA haga bawala ke sorkar pedang kalapan kia ke DA hadu hendrop ho nak shispa ndre kino hikai ya megalaya kiem pat yo wat ya ka sanpu prana ke shispa aru kabel ban yo kumta keseng VPP kala kentu badawai ke sorkar jela ban kentio bat penskam mardor ya ke deficit grant and aid system ban penbiang ya kejing siu tulop UGC syabrok kino hikai ki bedon hagi pos bala penskam ban weng ya kejing peneper tulop bat ban plat no ya brok ki DA ki basa ateng kenang ban bet ban biang kino hikai bat ki kena pulih ha ka jela kani ke deficit grant and aid system kaba UE ba ka nakaliang jong sorkar ka persyam ban daidiu yani bat kani kan serta pat kami di ba ka higher education hapo kani ka jela ka juni ngiwan nomor play hagini ki arsenal naisnem gi balik no kay wang UE kalong ba kum kino kay hagini ki deficit colleges mau ki yo ya kata ka UGC pay scale dan rei hagini ki arsenal naisnem ga recruitment ki ba kat ki badon ki ba yo rei kala sukla kalong ba onda kila yo ya kam haga appointment letter ka juki kam dei issue ka UGC sanction post rei kala kala kumui pat dia kata nakalian kejungi sekolah ba kata kan kata sibun yang ke quality of education hapo kan ka jela kejungi namar la dagi ong ho nya appreciate ya government di bagi kedua kejungi menom ba government ka sokya ya kejung jiman jong ke education hapo ke jela kejungi ndai ko bagi nakalian kejungi ko aban bu kalau enggak mau la ko ban improve your education you have to attract the best you have to attract the best ka teaching profession. Jika win kita beli ke attract iki bebun ke teaching profession ke kata ke bangiyo kata ngiyong kata UGC pay skill. Dan rei menta kani ke sorkar ke persyang ban bendu no ya kata. Kata ri ba nakalian ke jungi ni so ba kani kan kata mar beli ya kani ke UGC skill of pay la introduce ya kana do kat kandai spa anyu pesan. Baka jitu ko kahin kalau ban attract ya ki good teachers. Mau hari tu kita let's say tadi yang keren, let's say kita babun nagi pardo perasaan bijungi let's say kita curriculum qualification. Dia ban attract the best ke government ke orang kan ni. Jadi maka tahu ni kemau kita port manusia kita babun kita kai di colleges kita babun deh kita gimana bah kilawan kila yarap ni suwo kita tu port. Reminta pan kalau suli kalau onda ki kun samla bijungi. Ki pardo perasaan bijungi kila tristom kila kiu ma kidon the required qualification rei mentah pan lade ka paling sumi pan 50 years kani kham kala kawai ke government hadin kawai government wan ki kham kata nama ki stu ma kita bahasa ki i jinga ma kum do improve ya ka education po ka jala ki kani kawai dan rei kum i mentah pa kani ke government kali no ka persaman weng no kata tengi ni so ba kani kan daidu habide bat ka education hapo ka jala ka jungi bat nakalian jungi i persya jur kata te kata di bangi kwa manwan bangi so ya education minister mereka jamiat ya appreciate da government ka sokya nei tamba ni leben weekend mau pa ka government kalong serious but ka government la ka ong ka sokya education kuma ong pindun ne ka di ban attract the best and one way ban attract the best kali gani kabala asam pusnen ladon dan dia kata kini government ka persyamban weng no te kum bakalong ngani tu ipi ka kata hagi ni si bamta yo shibun he complains na his school what hagi school mo
Abi dia bagi deficit post. What adu ki school, nata ki college, ki polok ke jungi mata ki la shong than, don ki post mata la kumba license, la license perkat mafi. Deficit school berkumjur haki, deficit colleges la shong than adu mata kim pat tap. Tekum nongin community ya ka quality of education la kalong hapo school la ni hapo ki colleges. But Tekum ni sokya. sekawai ka pi ki dom jom ki ka mo ka deficit system hari ki school ki pe dah sona long kandong dei ki beri ki join back namar ka salary ka piang te ki ka benefit ya ka society jengi bro ki beri jengi tang asor rei sona kandong ru te ka UGC pay scale ru kumbayong i family mentan kalong ka jingtung right from the beginning ka ban attract talent to the profession ban attract good people ban want check teaching profession te kumbakalong menta government ka persang ban do away with this UGC pay scale nei ka ngi na kalian ka party ni so ngi meha namar ba dan pile kum ta la government ka persang ban improve your education at the same time they trying to do away with the UGC pay scale kata kan impact sibon ni education ka state but kan long kaba kata sibon ni ki khon samla jungi ki barang ni ta sakmat barang kiu nei ki barang pas ki barang yo ki degree ki ba pher ki pas ka net ki pas ka PhD ki don ki publication ki jong ki trai benta like a government kali akomni de kan attract you but ka teaching profession kan long show kata ka balong permanent mabun kim chuan de ka jakari temporary shelter kita mesti olah cuy kin tengi kum ko pati ni semua bangi mi hap ya kan tai de gajingwan jongi bani kudu minister